Mandla. Qina mntu wase South Africa, qina. Qina mntu wase South Africa, qina. Sanibonani ngane zawethu. Niyaphila kodwa? Hayi siyaphila. Umfoka Mngoma lo, umfoka Mjilo la endaweni yaseMzimkhulu. Bafowethu ngani zakwethu. Kunzima bafowethu kubi siphila kabuhlungu. Siphiliswa abantu bakithi. Abakithi abantu silungisa ilizwe lakithi. Kodwa namhlanje abantu bakithi sisukelwa ngemuva. Nami njengoba ufele emntwini nje kule nkinga kuyona, nami kwamina ngikuyona lo nkinga. Siyasukelwa ngemuva. Nami sekubanjwe elinye indiya ebelisebenzisa abanye ababhemi lapha ekuthiwa isihlamu sama-tweets. Yabulala lo genge leyo ayidlala. Kodwa lo genge leyo ibanjiwe sisithizeni wadlulisa imessage eyidlulisa kumkhize. Ukhona umkhize ukhona khona la endaweni yaseMpumalanga. Bafowethu ngisuka eMpumalanga nje bangilana nje. Kodwa ekhaya kula eMzimkhulu ngokusebenza ngiseMpumalanga. Iyabanjwa lo nto leyo ngizodutshula nomkhize sobabili. Seyiphumile imali yokuzodubula thina. Ngoba silwa nokuthi abantu bokufika abaphume bahambe ezweni lakithi. Bafowethu siyacela abantu bakithi eSouth Africa. Siyanicela bafowethu, siyanicela. Musani bafowethu, yebo siyaza nokwenza nonke. Kodwa bafowethu siyazi ukuthi kunabafowethu abahambisana nabantu bokufika, abasebenzela abantu bokufika. Abantu bokufika ufika akufake le mali, akhipha imali kuwena akunikeze yona. Sasa soyabuya uzongidubula. Awuyicabangeli ingane yakho ngoba le mali kuwena esandleni. Lo omzalayo yena uthi akenze njani? Ngani ngoba phela izophela le mali lo thengwa ngayo ukuthi ngibulale. Iyaphela le mali. Usale wena. Lo omzalayo yena uyamcabangela yini yena? Ngani ngoba phela abantu bokufika bathatha yonke into. Lapha kuthini eMpumalanga simangene umhlola lapha. Kunamakhampani esiwabambile amaningi amakhampani la. Amakhampani the most abantu abagcwele kuwona ngaphakathi abantu bokufika. Khona ikhampani nje ekuthena kukhulunywa engeke ngaze ngayichaza kodwa ngizoyichaza ngesinye isikhathi. Kube nabantu abawu-2300 abantu bokufika bake company ngaphakathi, kodwa abantu bokufika bavoti la eSouth Africa. Ngaba bangaka abantu abangasebenzi la. Kodwa namhlanje abantu basisukela ngemva bafuna ukubulala thina. Kodwa futhi ngapha abantu bokufika bayasebenza ngapha usebenzi wena uyathenga uvuma ukusetshenziswa awufuna ukuma nathi kutholakale lwamsebenzi usebenze. Bafowethu angikho lapho, ngibhlungu kakhulu namhlanje ngiphoxeke kakhulu.